वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम ngasi मणिपुर के तोंगान मफम क्यादा पांगथोकनख्रे उ चार क्या थाख्रे पाउसनु पिजरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम ngasi मणिपुर के तोंगान मफम क्यादा मरी लेनबा डिपार्टमेंट यावना लुक क्याना सिंदुना पांगथोकनख्रे थौरम असिगा मरी लेनना उ चार क्या सु थाख्रे ngasi मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑडिटोरियम द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट सिंदुना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम की मपुंगबा थौरम पांगथोकी यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की मखादा गो वाइल्ड फॉर लाइफ हाइब थीम पांगथोखिबा थौरमदुदा चीफ गेस्ट ओइखिबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना अकोइबगी उमंग वामंग अमदि इसिंग नुंसित की फिबम फगत हन्नबा इमुंग अमममदा आंगांग अममम उनबा नुमित खुदिंगी उ चार अममम थाजिनबिउ हाइना अपील तौखि पांगथोखिबा थौरमसी डिपार्टमेंट असिगी चही खुदिंगी ओइना पांगथोकबा थौरम अमा ओइना नत्ते अइखोइगी लेजरिबा अकोइबगी आइंग असा अमदि कोक्सलक्लीबा उमंग वामंग सिंग कन्ननबा ngasi ngak senduna thamnanabagi pandamda pangthokpani haike यूकलिप्टस से करी के थाबी की बनो बिसेनपुर लंबी से हजिक थारिबा यूकलिप्टस से अदाइतो थाबो ओरमनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाउंग सांगोगी मतमदा कोई पाउंग लेरिगे मतमदा थागिबो उनेबो अदु चहीदी कुंथा मरी मंगा सुरो उंगातने मोजी लंबी दी लोयले मोजी अदिगे थंगनबा लो जोम तो उबो यारमलोय मसी खलोगो दौनेबो अदुना उ थाबो मतमदु करम उना फै करम उना फते हाइबना चिंबा सी खरा अखोय खन्नरगा तौरगा मसीददी तसेंगा हाइतारी मसीददी पुंग मई मंगागा ngangningini aduna aina sum laksaba matamda ngasa aina haubuda haijabado this is something very close to my heart adu support tawbiyo akhoi bu guide tawbiyo akhoi di khangjaba nate environment je kitang fresh air khara clean air khara ising afaba thakningba nungsa so fadana homma matamda kalai no akhoi gi lungs kalai da leini kangla akhoi develop tawi phai adu kangla gumba akhoi jaga kaya da akhoi develop tawbutai eco tourism akhoi tawbutai ngasi ki thormatuda forest department के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर पीएन प्रसाद डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर एम होमेश्वर सिंह रिसोर्स पर्सन होइना डैम कॉलेज ऑफ साइंस की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस नंदीराम सु सरगा के थौरम असिबु प्रिसाइड तोकिबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संभू सिंगान हाइकिबदा लमलकी सा उसेक सिंह हाथुना कैथेल द योनबा अखोइना थेंगनरे मखोइ सिंह असि कन्ननबा हौजिक होगलगिबा नहारोल सिंह मदि स्कूल की माहिरोइ सिंह नाकोइनना नाकथोकबा मटम होइरे हाइके not his produce, sell whatever he has killed. If we decide that we are going to boycott such people, and if by any chance we achieve 100% level of certainty that such people will be boycotted, I am very sure the speed at which the animals have been eliminated will definitely come down, and it will come down to such level that we will again start seeing animals. नुमिन असिग मरी लेनना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना लांगजिंग द लेबा सीआरपीएफ का खुसन मदुना उ चार्ली सिंह मरुम थाखरे नसिगी थोरमदुदा फॉरेस्ट की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर पीएन प्रसाद सीआरपीएफ की आईजी मणिपुर नागालैंड सेक्टर के विजय कुमार अमदी डीआईजी इम्फाल ब्रिकम सहगल अमदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मकोक थोंगबा ऑफिशियल क्यासु सरगा की डीआईजी ब्रिकम ना हाइकिबदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम असिगी पांदमसी यामना मरु ओय सीआरपीएफ ना मसिगी मरु ओय बसि खंगदुना थौरमसी पांगथोकपगा लोइनना उ चार क्या थाबने हाइके कहूंगा कि आज तो यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन कुल इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या 2.5-3 लाख के करीब है और अन्य बलों की भी है। तो इस मौके पे हम एक छोटा सा संकल्प और लेना चाहेंगे कि आपके माध्यम से अगर हमारे यहाँ पर 1000-2000 पौधों की नर्सरी तैयार रहे, तो जब भी हमारे जवान छुट्टी जाते हैं तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे पौधे जो कि आप कहीं भी लगाए जा सकते हैं इंडिया में, अगर वो आप हमें दे दें तो इन सबको कहा जाएगा कि जाते समय 1-2 पौधे अपने साथ घर में लेके जाएं और छुट्टी के दौरान अपने घरों में भी इसका वृक्षारोपण करके आएं, जिससे कि पूरे देश में ये जो आपका मुहिम और अभियान चला है स्वच्छ भारत और हरे भारत का, उसमें हम योगदान दे सकें। प्रिंसिपल
Chief Conservator Forest PN Prasad Mahusagi Khal Kahendana Balam the Masada Ladiba Sa Uchek Madi Umang Wamang Kanana Bohonaminasi Aran Mamonda Sa Uchek Hatpagi Tabaktoribasi Punna Timinasi Haiki. बहुत सारा हमें हर सबको मिल करके पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए और लगाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस अवसर पर जो थीम है उसका मतलब ये है कि हम तो पेड़ लगाएंगे, लेकिन केवल आदमियों के पेड़ लगाने से, लोगों के पेड़ लगाने से ही हम सारी धरती को हरा भरा नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें पेड़ पक्षियों का योगदान नहीं होगा। पक्षियों और जानवर और पक्षियों का योगदान नहीं होगा आपको, क्योंकि उनके योगदान के बिना हम वनों को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। Nasi ki thormasi Jenims Nasu Sinbagaloina na Jenims ki complex ta uchar kya thakre. Jenims ki Director Professor Deben Yauna Pangtho ki ba uchar thaba duda Jenims ki Doctor Madi Nurse kya su sargya ki. Jenims Student Association Sinduna Pangtho ki ba thormaduda Hospital ki tongan ba ward singda association ki maike digi dustbin thamki. Tarunga Madi Lenana Director Devon Lystam na haikibada aying asagi pibam honglak leba kaya asidagi kannanaba aikoi khudimakta honaminaba tangai fadi phongdoke mama ari koi security ki kangbu singma jenim sa punna koi family dong la minai ba koi myam se punna sil la ara kanda koi masidi karuma thabak khar tawda ba yade world environment day sida pambi kharda wer su koi ngamja ko bijamba khar thare raga akoi gi climate change kanna tawri ba se khar indhana ba ona ba nong phajana marang kaina sunna ba smaino hona ba saru yada ba yade haidina la piri ba masu se saru yabi ba punum ko hangna amkai litna thagachari aduga smai tawna sai khudingi akoina tawbang ngamba targadi nomona tra nomadi akoi jenim se ungsang sangba yamna fajaba environment yamna fajaba akoi picture abadi akoi kanoma hoina leigani adu smai tawna mayamna support tawbirase aingam khai litna thagachari World Environment Day ga mari lainana District Legal Services Authority Imphal West na All Manipur Bar Association ga punna sinduna Lamfelda Leba Court Complex da uchar kya thabag loinana umang wamang koktok tanaba awareness program kya su pangthokre. Thormaduda Justice N Koteso Judge Tara Devi yauna miwi kya na surgya ki. Justice N Koteso na chakolakpagi mingda akoi bagi mafam yariba makai koktok tana thamnanaba honagadabani haike. Chaukholing akoi di ayamba mine saba artificial potta ayamana rely to we computer gore akan makal gyano what development sida while we forget our nature which is an integral part of our life we tend to forget adana masida then we have to pay a heavy price if we ignore nature adana in a conservative environment they say is an important day to remind us akoi buninjing hali nature akoi gi malim prithvi akoi bu konbi masi kaw swaya yade masi kawraga di akoi gi dam akai bo igani haibasi ain khanjai Numit asiga mari lainana Manipur Mountaineering and Trekking Association na state ki Department of Forest ga khusana duna lamdan yongna chatkadaba cycle rally among asi North East sida leba Security Office mamang dagi lamtha khre lamtha bagi thormaduda Forest and Environment Minister I Hemosandra MMTA ki President Dr. L Surjit amadi atai makok thongba official kya su sirgya ki Asia gi khwaidagi sahi noba Mount Everest chingkaroi Singkai nganba yauna cyclist kyana rally aduda sargya ke Minister Masana rally adu lamthabada natana sargya aduna akoi bagi phibam ngak sen bagi tangai phadaba miyamda khanganaba hona ke Southern West Central Forest Division Imphal na sinduna World Environment Day gi thorunga mari lainana konthau jam lairem bigi akoi bada uchar chamma hen thakre Lisingani Taramangaki Jungi Tangmarida Chandel District ki Mall Tukta Lake Hidraba Taruk Suba Dogra Regiment Kilan Missing from the Ikai Kumna Utpa Oina Mall Tuk Martyrs Memorial Amadi War Memorial Narang Hangtok Rehaina Isaiah Assam Rifles South Kicherolamana Kangalagli Hauzik Pawi Martana Temper Breakma Novise
Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzana Devi, 3rd Amber Sundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, bakliba adubu, laina kanghan bangami, amasung mitna uraga kangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Vigo Hotel. Build your success BYS, Palace Compound, Machalema School. 6% tabang ngamdarapasi nova amasung device coaching institute animatra created citizen device ki hostel da lejadana device ki financial return cost anima yawarga mai pa coaching ngamdarakhiban. Admission is going on. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok chikpa, tang chikpa, thu naba na singbada sinaba yarba lipsap group na puthok saba Oza. Bigla na change kung mga mapupara product in advance or iba growth iba. Manipuri data na tanap maling no kung kuding magta bigla na mambaw irasyonahan ng zabi and wishing likla on its 25th celebration. Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. Break matung na may amtara magsari. Joint Committee on Inner Line Permit System Manipuri convener oiramba case Jotanbu lalo lukas samnai haiduna mahaku wanted lauriba sigi matangda praja sina hanglakliba wang singi paukum sarkar sina pifam thui haina MLA RK Anana paungni singa phongdokre. Magi photograph se chumbal amba haiba mayam se yenare hojikse. Adagi proclaim offender PO haiba issue masu yabri at the driver. Now it's a heated debate in haibatai. Ado koi government issue. What are the political compulsions? No, they are quite a ton of Natamina, Quasi cabinet ki part of Moide, on a Tangai Petava, contingency Galibano, exigencies Galibano, Hyper, the Yumpa Morica, Dishin, Lormana, advined idea to admire something something at the boo, which is public domain, the map, Habagi, Chumba, Landba, legally Chumba, Land, by Waffam, Lakpanina, City, government, Namadu, Kai, the Quinto, which mean the Lalis, the government clarification, PM to Enkale. Prajana hangiba question si government answer to government kali ain landra do government is answerable lalam taragadi madu handupra ke sukai din lawe ainama koi government soib dagi natraga true bona fide mistake haigadra lanba ma torame haibagi wapam si taseng namaduni issue mo ruk taragadi lanba chumra haibasi me sengdok pai si amathok ta en kale logide singna law must take its own course but correctly. When law takes its own course, but it should be correctly. I believe in that. Aran Malamim Chanjali Hype Targadi that is subject to strict proof to Hype Dai, Hing Charles it put the Wungam Batabni, Rahing Charles sit the Wungam Dragadi, Quizu, so was so can have it. Bom langsin ba yaning de mio ibagi punsigi mabal khangbiu hai nangasi androda miam na wakan mi pam chatakre. All Andro Youth Club Association, All Andro Maida Paibi Association, Namadi, Eastern Scheduled Caste Student Union, Andro, Nasindana Pang Toki Wakan Mipamaduda, All Andro Maida Paibi Association, Ginapi and Pongdoropada, Rimsta, Deputy Director Administration, Oiba Rajendrogi, Bayunda Bom Langsilamata Wong de, Matunda Asiguba Bukana, Tawigan Haike. How he ba tang kuntra matogi, I him the Yimlak the Pom Tamba to Yaning de Haibagi. Tamakta Penatana Sipam Zavane, in the signal laser river,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯨꯝꯂꯛꯇ ꯄꯣꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Permanent Management Body ama semduna Kekrupat ngak senbagi mathu tare haina USM ge President Johnson Elangbamna mari lenaba singi pungning singsilakle wapamasi United People's Administration Council upakona tha sigi tangtara nipanda Kekrupat pangthokadoriba taramangarak suba athobu singning sing thorum gi mangoina pangthokba Kekrupat sengdopgi thorumda makna haikibane Johnson na makhatana Kekrupat asi athobu singi ningsing numit khakta miyam da sanghan bamaramna mapu pandabaga pangkhak oire complex asi mapung fana yengsin bangamdanaba sarkar da kyarak hana haijakraba sumasi forward thabak oina pangthortabana masi pende magda makhata raduna bharat sarkar mari NSN IM anigi marakta framework agreement sign tawnakraba matungda haujik amuk pan naga semgani haina media da phongdoragli basigi matangda sarkarna sengdokpam thui haiki circle kharadagi handa koi Panaga akoi ho amagumba ama semna nabagi anaba leire haidana Morung Express ta phongdo kiba Nagaland based over madu kanai fago chummi natraga chumde haibasi clarification sarkar gi makai dagi su hauji fago thamdaba aduna akoi jam tangai fadana akoi Manipur gi irang mayam leire hairgasu hauji June 18 asi observation asi aduki matik maru oi Manipur gi apunba gi saktam masi ngak anaba amri akoi gi oba firep sing asi akoi hena chesin lomin nanabagi numit adunena khanjai Jenims na achangba senpham puthokuna layeng libi tera sapam ledaktagi tampasna gi hakchang gi phibam phagalagle maki khong na malokthokraba matungda masagi phibam phagalaglabi tampasna na phongdorpagi matungina makna masada hana chikpa naba kaya phawramba adu ngasidi karisu tawkidre maki masagi phibam ningthina layeng bibagi damakta Jenims bu thagatpa phongdoki haraure haitare ise hana dagi yumda gi hairagadi rama pum pokuga samanagre handa kan medical le pangana do oi thamba kun susarna tingto payam na bagi chen bini na de mana takpi ba do de ai ana de ai bagi lambi se udre na ai khalam ma bane do ste sound ji khala na mayam na dagi kasim gya da lai bai bu si ba hai tare mayam no donation to bure na ai bu si bin pangbe mating pangbe mayam du se ai kimating hai tare ba Director Debel Laistramna tampasna gi loktokraba khong nama adu afaba makhal gi khusem gi khong ama hapna na bahwana ragani Jenims gi apambadi tampasna na ma ki masa masu singa nungai na hingba ngambaduni haike akoi pumana mak bu support tawjabanina loina Manipur gi organization akoi gi section mayam da gi su akoi ma bu support tawbirakpa asida akoina akoi gi Manipur gi miyam praja bu kheli thagachari ngai tawna mak na nomadi le peraga magi masa singa loina na noga leiba punsiro adu yengmani akoi Jenims gi staff na pamjari base Nauria Pakang Lakpa Kendra gi manung dalai National Rural Health Mission gi makhada kwa kaitel laisram lekai da nauna sagadaba Primary Health Center gi phibam MLA RK Anana chatuni yengsin khre khongchada duda Ayush gi Director Lokendro amadi Health Services gi Officer kyasu sarga ki sahi magi manung da Health Center asilusin da pandam thamli haike khongchad aduda Manipur da amata ngairaba konjeng lekai dalaiba homeopathy gi dispensary yengsin ki mongsanga gi Primary Health Center amadi phamung tara legedaba Ayush gi Sembaliba Hospital gi phibam su yengsin ki magda makhatana haikibada semga sagali basing si chahi magi manungda loisinaba pandam thamle Manipur gi hojik oiriba phibam gi matang da paladuna magna haikibada Manipur da yelomi kanjanaba bill ama ek onaba honabada Churchanpur gi chilinau sina yetliba si wakal khanthaba matam oire yaning da balai basu warusin puruknaba honamina si haiba wafam thamki health care sector da di major trust ama haikidra sina marum orga parks and urban areas the located population sing maximize tawung am godra khale ado si koi kan to na thum matam da koi jatra holaga san na magi film system sari haije batare ana makata na koi keno se me kola gi se later part me kola se visit to ne koi page le se na sisu I've been demanding for the last many years koi gi like double let tawa parijat ana
Federalism Parijana Health Minister in Matandagi Tanzerpane, the states you Katsena, Adabo Masisi Kanabi proposal, Haitaria, Kanba proposal, Moino lady. Asila Targadi, we Sigi Urban PHC, Rajaba, the Mother Association of Kitaria, Nauragi, when a day, or surrounding areas, the Mam Sing the health case, the Yam Lunam fulfilled the means Loviar and Kale. Assam Rifles na Vocational Training Center ama Imphal East District manungsan bat Nongren Village da hangdokre haina IG Assam Rifles South na thador pachero lamana kangalakli hausa aten ba break ma amukana lobise Hainaugi asing mamahau pambirabadi Legere Freshly Mango Buns adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshly Mango drink labada Mimi Noodles lem na hapchagani Champrado na fresh oining labadi thakpiyo Freshly Nimbu Pani Punamakagi fresh amasung pure oiraba Freshly Science Tutorial Center Wangkai Kaithal Asangbi Sahi Kudingi Leptana Paba Mahiroi Putuktuna Lagiba Science Tutorial Center na Andak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Deb Huidrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Medina Devi Yaurakle Admission open Class commenced from 20 June 2016 Last date of admission 18 June 2016 Please contact Science Tutorial Center Manipuri ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Sakala bai matungina inkhali bai na pimsa singda awa je thing phangi awaba kya dagi khachitang morabisu kanaba phangnaba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang chahidagi mayam gi dama budul tamchakre masimak Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamang da nengchin biro hakchangi labor sorak padagi puju singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngaraba upaidi Jolip Syrup amasung Jolip capsule bu changni sinabiyo Yunaku School Excellence in Education Kongman Zone 3 West Admission Notice for Class 11 Science Session 2016-17 Last date of form submission 8 June 2016 Date of entrance dates 11 June 2016 Saturday Exemption of admission and the tuition fee for rank holders in High School Living Certificate Examination 2016 038524468384 Break matungna mayam utaram na mukana ukjari Handicap Development Foundation Manipur gi sahi gi mifam ngasi Manipur Press Club ta pangthoki bagal loinana na tathi bamyo sinda hearing at yan thokre thormaduda Foundation asigi Chairman Dr. C.S. Rupachandra Art and Culture gi retired Joint Director Sapam Baiga amadi All Manipur NGO Forum gi Secretary General K.S. Single na chimbamyo kyana surgya ki thorum gi sargomoina taramari suba Anjali National Central Festival da mana phanglaki ba mairoi sing amadi thoidok hendokpa mairoi kya da mana mathum sing pi duna gai kamna utki na taba amadi ubagi sakti walaba nupi macha singna saba jagoina ayem sing pungning sing sing ke Foundation Secretary General Dr. Sapam Jaso Bantana handicap singna thengna ba thodok wathok sing matang da wafam kya thamke makoina apam khanjaba makoina saru yaningba ai political, socio-cultural, samasida, tunaisida, taunari ko kudimat se. Habi na masoidaba music na ako'y sumaning na pagkakamang mahayasina ay ko'y maruba padang ni. Prithibi ke sangnai rabi lamdamasigi boxer MC Mary Kom boxing masana dagi chahi ani potharagani. Hanak karigumba Amateur International Boxing Association na wild card piraklabadi hanak pangthokadoriba Rio Olympic ta sargyagani haina Mary Kom masana ISTV News da phongdoragli. August ki tang ani dagi kunmathui phawba Brazil gi Rio da pangthokadoriba Summer Olympic asida yaunanaba Indian Olympic Association namadi ad hoc committee na hodariba si phangbangam labadi medal soidna lobangam gani haike. Ado phanglagadi hoi yam nungagani yamna haraugani haina muka compete tawba Olympic ta compete tawba haibasidi kana nungaitan ade khoisu aisu si muka phangba
ꯐꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ